tutaweka input kidogo na changes. Iko wengine ndani. Kuna majina nilikuja kujua ya kwamba imetumwa na sijaulizwa kama coordinator. Nilifeel vibaya kwa sababu aspirant wa the Ngitho ward wamenichagua nikiwa niwasimamie, na wakati hili jambo nilipolisikia liliniumiza sana. Na tutiakenire tondu twa endozeirwo PA wa area MP. Undu ucio uracokora rehe thina muingi muno handu kinya aspirant aitu mararerede guthama kiama gitu kia UDA. Zile certificate zinaringwa nazo ni birth certificate za UDA hakuna mtu amepatiwa, watu waende wajitafutie mashinani. Na riu ni twagĩa na mwihoko munene muno ati kiama giki gitu ni gikugĩa na miri na ni gikugĩa na hinya, na twina uma na wigiririki ati kuma umuthi ni tugukorwo kinya na members angi ageni aingi muno marajoini giki kiama gitu kia UDA tondu riu nikioneka kina utheri wa kuigana. Kiama gitu gikorwo kina hinya na gikorwo kina waragania na gikorwo ati andu othe aria mari kiama-ini ni magukorwo makiigua ati kiama ni kiao na ni maratwarwo na njira iria yagiriire. Ahũranĩri. Asanteni sana.